Menteri Rang Ba Kejelau Konrad Kongkal Sangma ha kesengi balang jong ketoyo ulalum kerke kejingalang jong kenhun menteri ha kaying sa ajung kebadan ha Auckland. Bat kene kejingalang kala megarai ban let sam marbam shaman la kishnong githau ha kejela ban ombo yupat nong shong shnong ha kejing ban yo marbam na kejing trekam ka hukum pakhang ya kishnong githau ne ka lockdown ka bo arpui sngi jong sarkar pedeng. Ban te lakam me kejing sapriang kenyang jing pang corona. Kekenhuan menteri hagan kejing elang keletai sani kejing don ki marbam ha kejela bat kejing don kam ban pelang lupai ke marbam na kebentai ki benai banwan kenang ban la ban pendap kejing don kam marbam ha kejela kat ba kejing elek persya kejing sapriang kenyang jeng pang corona kadang beteng habekran begala pathai kubor hadin kejing elang usembut menteri Rang Ba kejela ba preston tensong uloong bagi pat ba kemdai ban khuslai ya bam namar ukhau udan kerhai ha kejela bat ke sarkar keladap penbiang lupa ru ukhau na kebentai ki lai benai banwan Ula pentip bayo kau Russian na gebenta ubnai leber anang pa sam menta bat na gebenta ubnai yeyong ke sarkar keladak bat penkreak ban sasamno. Kat ban na gebenta ubnai jemang bat jeliau ke sarkar kelap hak penkreak ban penpoi no okloi syakejela. Ula ong bak sarkar kelasim kiaru na gebenta ki pat ba ki bahap bantiet ya ki marba mardi na ki yau ki had da gebete lok bat ki wei ki jela ban penpoi lupa ya ki arpulai jaj ki marba mardi ki bala itu kum ki marba badan kaman la kesni. Uloong banado kesin thok ding jagatayo ke sarkar kat penpoi ki marba mardi syagidukan shnong ki badan akonong ba shilong jowai batura bakin de ki marbam da ka jings thok jingmot ki bor shnong ule thoru ba sarkar kelabatha ya katnat food and civil supplies bagan penpoi ki marbam ha ki thanong kendong kenang bakan omdan kano ke jingduna ki marbam ha ka beidai bagi jur ki jehab ula pentip ba sarkar keladap betha katnat karep karyang bakan ne penbet bat kinong rap bakan thiet ki jhor na kebenta bandish ki pat ba Hagajo kapor ke sarkar kelapan seluruh ya kerukom dia online ne da ke bapen pois ki yang kisam jugi beriau ki marbam hagini kisni betrekam gajing pakhang ke sarkar pedeng. Kawai ki baya ki bahap lembaga PDS kabun katkum katu National Food Security Act. Bat ki don pada ki section ki balai ki bomdei katkum katu ka act. Kabamut ki bahap sim be lembaga jongka open market. Dia kabidei bat ka open market ru nakaliang jong government klasim kia. Bala da don kam ke sarkar kan order kan thet kala bangin ya tai op menta kala benong ke Punjab Bihar bat kiwe ki jela bangin thet bangin wanra in advance na kamta kini kisngi ki banwan khnang ba ka open market ru kan nom don kanu ke shortage ha ka bedei bat ukhau ha ka bedei udai ha ka bedei ka umpriang ki don ar phulai tli ki items ki essential commodities ki bang ngamla ban pulilut Tikidun arpolai teliki items ya kiba nakaliang joko sarkar ka simkia. Ti menta kasngi ngilai rai baka sarkar kan sa pej ya kani hakaban pentingna baki supply barokoj kin bit kin biang nadong sedong. Nang ta hakabadei pada batki rural areas. Hakabadei batki rural areas nakaliang ka food and civil supply ki walk out i ka modalities kumno banle nakamenta bakiru kinyo ya ka jaka ban litet ya ka bam ka di ka jongki kat kum ka jing don kam but ya kane an sa communicate lang ba ki deputy commissioners sya ki paj ba baro ka ka bangi stress na kaliang jong sarkar kolong ka jing kerpat rit jongi ya baro kinok sok snong ha ka jelami klar sngo bah le ya ka home guarantee syong hayeng halai jong jaka ban yada ya kene ka klam ka basirkai ka blajia ka bambaro ngiyo i kumba kalong namar teng nga i ngi nakleng sarkar ngi ngosi ban yo i badon ki baya ya yang klem dot kam don ki bakwa ban lek kai penman don ki balek ban ya bam khanas ngobha te ka bangi kerpat kalong ngobha observe ya kani namar kani kalong kayap ka im jong ka jela ka jongi barokoi lada jia bayo iwe ngong pi ka ba sitom ha kala ban ngimla ban kontrol hapok ajela jungi barakoi te ka ba ngakar parit kolong nakaliang jong sarkar ngakar parit nadu ki sengniam ki nong yalam niam ki ba per hadu ki seng bahalang bat kham tam ya ki senjuk ki nong sensyar snong bakin sngo bah ban ye trelang bat kane ka rai ko order jong sarkar ka jungi khnang bangila ya ka ban pentikna bagi pajba jongi kilong safe kilong singan na uneu knyang daka baki syong halaki jong ki ying ki sem ke jong ki
Hagawai pat kaliang ke sarkar kala kerpat ikipat ba nong song snong baro bagi dei ban buram bat songkhop aki yeng hakin iki arpuis ngi jong lockdown. Namar gajing pentrai kam yakni kamut satya kum waipat nrai gede gajing thu ban khanglat e gajing pur kunyang jing pang corona hakin gejela. Nalor kania ula kentu ikipat ba kam tam yakitu kibuan nasabar gejela bagian bot renti gajing betha bat ban pendep aga self quarantine halaki jong yeng. Uletu bagi sarkar kala penjari ke curfew hak distrik East Khasi Hills namar bagi dan kibahap ban le ke self quarantine kimi penban ban lekai. Uluang bagi bor penyat distrik kala trailang bagi nong penyat snong balai boreki bagi yet benya namar badan kibaburi. Hendrai ke sarkar kala dep ban le ya ke badan kam. Uluang baladaja badan kinu kibrek bawan nasabar kibam don ya ke jaka ban le ke self quarantine. Namar badan bungut ayeng ke sarkar kelapan krek kerpang ya kajaka na ke bentajongki ha ke Ayush Hospital ke TB Hospital ke badan hamau diang bat ke Cancer Wing. Uba Preston Tensong ulong bahaduk menta ke Jelam Meghalaya kadang don ha ke stage 0 namar 4 don weru ban yo ya ke jingpang COVID-19. Lada piong ki nong tray cheese paski. Kitu ngilar ba ai kodar bakin yo tu lobe. Kabai ski jo ki kin yo be. Mo kitu ki betray cheese paski. Nginam kati ko to ka bay nong ki nang ta ka baar kitu ki nong tray ki ba register hapo ka Construction Workers Act kitu ngin ai 6,000 tengka sitayo 6,000 tengka sitayo pitray na pimtray ngi ai ki 6,000 tengka sitayo bat ka jingken ka bangidon malu mala ki bala register hapo jong kanika aklong kumba arpo prahajarai ki workers